Bulinaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambul binaka. Se kwe ungo na pakaleleka ni nonde tukutuku enambungi endindai. Sabi makasalataki na nonde liuliu ni mate ni tu borenge emba ni marama kina ministri ni tatangumaki ena kena pakadhuri na taurubaki ni pakatutu ena Police Act ni tinika diwa ono sauluka lima kasianga ena lawa pakatutu taki ni ubisa sena proposed police bill. Ena nona posatiku kina FBC News tuku nomba ni marama ni ndondon menendi kevi ka reithi na pakatutu ena lawa kasa taurubaki makao tiku mai. Tuku nomba ni marama ni lawa pakatutu te kiongo ni tamani ni ubisa sianga ni lakubata kena lawa pakarauta na mata ni tu. Kuria ni laongo sianga ni sembo bandonu imai ena wali ni bola ni Solicitor General. Tukuna na nonde liuliu ni mata ni tu borenge emba ni marama ni sabaka na mata ena nona na dhula ena idhula ni mationgo na COVID-19. Ngoe salamuriti nga na nonra sa dhula tiko ena ngaunugo na ndao ni bengarabi ena iyala ni nonda panua katukuna ni sana laini talitiku nga ena nona na dhula ena idhulongo. Tukuna ni dhulongo ena rao ni vuna na kiana pale suitale na mbula boilabo ni nonda mata ni tu. Kuria ni ndondonu menda na dhula ena idhulongo me baka ni taudhoko kina na nonda mbula baka kina na nonda panua. Santola bena mataka ente inde ena ministry ni mbula na bola yada ena mona libliba wakatoka ena online self-registration membaleta na kena teurubaki ni dhula ni mationgo na COVID-19. Wandita kana Head of Family Health, Buniwai Rachel Devi, ni rote ni walno ndolu na leoni bonua, bola yada oti ena kena na teurubaki ni dhulongo. Tukono Buniwai Devi, ni kena teurubaki ni dhulongo ena bakatauta nga beikenda na leoni bonua. Kinangito, ndona singa ngwingwile dhabindrendre ni kuwa ve Joshua ndau ni ndrabuni na dhorobo karawata na ndona ndrau na mita na Blue Ribbon ena sotsota ni Suva Zone 1 na dhorobo ni Ratu Sukuna Memorial School ngo kabuli mai Ratu Kandabulevu School ena mbak sauti e botana nona ganga wana marama na tinana kama ilenga ena rono ndolu tinika walu. Ndau ndrabuni e dhidhiba na ngauna e tinika ndua poendi rua tolu na sekondi. Rawata na ndona ndrau na mita veri na wanelewa o filomane na sivila mai na Dudley High School. Mai da bekiri na pakaleleka ni noanda itukutuku na kena ikuri e rano na Salmon Station na Radio Fiji 1 kena Mbula FM ni pagadhin binaka. O ira na ngone na nonde inuni ena beisinga ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kena mikaron. Sakena ngau na mitaro bina nora baksunga ika wala loma taki na ngone. Dhala bina oya wa meliki. Bulre oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena bei mataka. Moniti kena makarombuka. Ni wai tiri kalima na miniti me ono kina tiri na kaloko. Ena Radio Fiji 1 na ndomo ibiti. Kina na mataka. Tanramay na singabo.